Ezan la chongo ka yelne nintiya pastor Pamba Banza Habib chongo and nan tum shani and tum galasi chongo pam ama yihla man wonye ye biwo nan zane tuble ntinya zoyan nanglame ti yinan banye banamngo kalan zane Jangal Kuko International Baptist Church Tunda Namzane ne Reverend Philip Dan Bar Pamba Tunda Yene Nintaya Yeshima Jishila Mozo Tomanya Kanyala Bia ama ka yelehne de samda nan zan pyongo ka ta tose ta tumana woni yelago nkpang se taba hango zoyan sohme ka ta karam ta tumana won konde tiyan karam la na won konde yaad bayi biyan sulat zaha ka ta yas zan zusa zan ta naba zu tiyan karam la ka gabo surle pina nahe kan le pina ta anta paga pina ne azaya sur le pina ne yine kan le pina ta amana bona te karla kaga sur le pina kan le pina ta ta paga pina den yati yandan karan shel pumpon kala kata gum tutuma na won konde ne yelsham kaga litafi sur pina kan le pina ta pa pina kan dawum ku ko shele kan yizo sana yarma samango pumpo sang chana nim fo shaban do te duma hal ne banya via targa mal albarka na won shi kasiyaya dinan ya shambala bashir mal albarka to fabutuma jalense kabatuma ma shahra na doeba piana na kan dani ya sabban piele ka so jide zo man da adam ka presa man nam zepelgo ka bobe gwardirle onune amen yan tutumana woni zalla kutrona abiganda be atone sahangu yan wumla akunde yelego kata suhrna azomti yino kamsa hanam bu'o yelem masr shel kamza adam bi to suhrne de yanche ka yelego ngoku nyedo she done zomti nam bu'o kanyang le titi yisama she yulo so teme tidim wonye shentane on babwarna titai kati wahala zo on san yela pam kana tabi hago pune ne tezang sam nang dene kabago ma yelego nyangmele titi ma shia yulo so ayelego tumse pam katame hankale bazilege somte nambuo ka zilege te hankale katabum ayelego katiyele katae ka yulo nye jilma so ko bon yesa ma shia ne amen naso katasa ha jentambane hallelujah yile yinde ma da point yilla yil shel ne reborne yile karmin yila nimi Reverend Philip so da yin le pam ka ya church ne Deacon Philip bara ba chele yilebo ka ba wutle don tunre yi lesham ama ka jamana ta ta'aka indome kukoya yina ka ba ta'yil ma yi le indome kukoya sware nang mutuwa an duniya na bu bepam ayanta nan wula ta farati dumam nala sangla mangsa nang yisanuni yisan kul malam
ka chenne nga yiko ka te parati duma zuwari chiyali diema an duniya nabo biyapam kayanta nan wula ayanta nan wula te parati duma nala zangla mangza nang yisanuni yisan kulmara ka chenne nga yiko ka te parati duma. Hallelujah. Zuwa dabsili wani sahashel tin shiyango ni yelgo za pini za hanyela na'ala yisa na'ala yisa na'ala yisa tan karlo shama yana ala barka ne va shabban tuji sama shiyane kai chan ta John nara sabre na wani kaga bin shal wuho na wani kundin la sahama na wanda kaga mu wuho alluba na hangu ne aguni ya biya sham duniya na rusaha kanir ba tubuwar fako ka kunya kuma babban nan yisa yada an ta kaga kan latina ta ma sheko na ya amma sabon wulan wasu hallelujah samangulongo arson nangwaya ala barkabe nivu shaba bankana yisane hallelujah yada nangda yitakane tabana nyele pachuanse min nyele amadle nyela o titirman wa yibiyashel ntike biyashel damala afane na abarka ngad onde pombe biya ko shel ma. Hallelujah. Tabago inni ako kunyela Reverend Philip. Hallelujah. Antuwa ya taga. Nchamu nutuwa chansham. Kakaku wana tuwa kaga shelwe. Kana tuwa tiege. Rabe tuwa polo. The church members so pa yidante kane to ma mira mala pabayi kabiyan nabi yan subala kulma malabasa pama kana ta yete ben yelsham so na dulo ta na me wula katan nangale to tuye no basan ka basu ko ma bi ta malta yan nan sha haba mam da pama da na ta malta yan nan sha do ma ta ko ne kura ta son suna zonda ngola sawara muna Reverend Moses Yahya Pastor Bartolome aku yile pyongwon kana hale kumbunche shao da kamda hanchema brapu sulangu ma kom nayi ne bi'a kamal munma ansar zat nage bra dula banziran tareka wawahe takwala kom subnugo ara dalir ma nyeti en ngala ngono ma ansarse ne bi'a ka te gbaza hapaage dang ma pamba te yina ka te jine samban maane kambana mo yisi yino nkaga dagbanle kunna maane sham antuna pe pakol sham antin naaga ka te zo jil sona woni adwar kama ya na wonna buhaban mata jiri yungo apo ya nan wonye mata kuma dirma lamna so mama shakam na wasu mama na wannan barkan nan yene hallelujah ora balle ne rawa ora yalla yisatuna amadin le bi manyela tra dole man ta sabmal so yes Reverend Sayo mora bien ni man tra bod na ta sablo so kar doya nan ko lan kanwo ya pulakatiam parban yarsan yonda yel shelma so yan sufata ne kurango iya so na wona yinna ba pima do zoki na ba pima gwar me ya le son ka ce ka tabban
dagban la puno ŋo nyɛla ŋo ka ŋo nyɛ ŋo ka ŋo nyɛ ŋo dini ka ti zaŋ bahi ka bi yɛn dagban bi pa dolo nima ka ti mi naan yɛn gba zaaha yi naan yɛn niŋ shɛli ka ti gba naan lan niŋli ka di bi tabi dagban li ka bi yɛn yɛ ka ti yɛn ni bi lihimi ʒɛm ti ashiti ni lihi ʒɛm ti maŋa ti zuɣu yɛn suhumi hallelujah kum piɛla piɛlim bɛ kum ni ka mala ba a yitana an yurisi o ka a mini o bihi nyɛvuli biɛhigu puuni n ti paagi saha shɛli ka Naawuni yɛn ni di saɣa lala yɛn waligiya a yi tin gahibu littaafi piligu suurili dibayi ka lipisa ayi ka Naawuni ni daa nam ti yabdu Adam ka nam ka yɛn ni di bi simni ni doo bi o ko ka nam paɣa zaŋ tuo ka yɛn ni daliri ŋɔ zuɣu ka doo ni yihi o kuri o ba ni o mani ka zaŋ o maŋa ka o mini o paɣa laɣim lee zaɣ yindi ka a lihi tabi laɣim lee zaɣ yindi maa di ŋmanila binyɛrisi ni yi ŋma ka ti bɔri ni ti zaŋ binyɛrisi tabilili ka di tabili viɛnyɛlinga Naawuni yi ʒiri ko zaŋ o daha lala Alexander super glue n tabili doo mini paɣa ka bi niŋ zaɣ yindi ka doo ʒɛman lɔɣu ka ti kana ni di kabigiba ti zaa ni nyɛ biɛrim shɛli din yɛn bɛ di puuni lala biɛrim ni ka ti niŋ ba nyɛ daŋ ti bɛ ŋɔ so ti yɛn ni dolo tali puuni kum nyaɣasa kum bɛ ka ti bi tamdi biɛrim bɛ di gba zaaha puuni ti bɛla duniya shɛli ni nahangu ayinsi jelinsi ni pupaɣim ni zoogi amaa shɛli ka ti wum kundi maa ni yɛ shɛm maa kukuli daa yi Alexander ni na n yɛligu so ni so yɛsili lala saha maa hali ni zuŋo ni saha din ka bahagu ni sabimi ŋulo ŋɔ sɔŋ alibarika bɛ ninvuɣu shɛba ban kani yisa mashia ni hallelujah ka ban karindi silimiinsili yani those who died in the Lord amen in the Lord silimiinsili bɛ wuhiti ni ti malila preposition ni bɛ prehangin bɛ prebumbo so those who died in the Lord not beside the Lord not after the Lord not before the Lord those who died in the Lord and this gives us a clear difference clear distinction and a direct message to somebody who has dwelt in the Lord and he is going home and the Lord is saying blessed are you yi batam nda bahisa table do pulle zuɣu people died beside him they died beside him but one died in the Lord and the other one died beside him so the two could not be blessed but it is so saddening and disheartening that today you look at the character and the behavior of Christians you think of hiding your identity. So unspeakable, disgusting. We are even so proud about the immoral life and the ungodly and Christian behavior that we are portraying, and we even force people to tell lies when we die. But this legend, you could see the passion and the zeal for the Lord. Hallelujah. Even in sorrow, heaven is not silent. A direct message came without any ambiguity. Gumia ku kwel din da yala Alexander ma albarka bi ne vasha bantu Isa Mashiach ne to yi Isa Mashiach ne tunira annan gambuwar da nan shiyale
ka kal niŋ din bɔri ni di niŋ shɛli ka daŋ niŋ bin bɔri ni bi niŋ shɛli ka tamli niŋ bin bɔri ni bi niŋ shɛli ka o yɛn na di pa ni yisa naɣala yisa hali n yi do tiŋa yisa haleluya ma bihi din zuɣu ka Naawuni daa yɛn ni John sabi mi ŋulo ŋɔ soŋ di malila gbunni ka soŋ ku tooi yisili vihimi an yɛn ni bi bela andiini nim ni nyɛ nya andiini dinni ka yɛli maŋli yɛli din maari suhi. An assurance of this nature has given in any religion. No, not on this earth, apart from Christianity. Hallelujah. Now, when I want to tell you, you're done the bar. The tablet, Kaban, the Yelmale, there will not be a Kumyanga. Kumyanga, there will be a Shamiano, I don't know, Charlie, no. So I know, Keman, you say, and come now. Rome soldier, the man in Kusman, the Shadi, Pame. And now you're yellow, you know, Kokana. Look to you and you said, hallelujah. Kumyanga. Katrika, the man, Shizana Amanga, the Dita Paga. Shabi I could knit in Karbahe, Shamaka to do into Karbale. I got a shabby in Orma, Hal, Kartapa and Park at Nako near little threat. Maybe you say, be a Kumyanga. Amoya na le barka bien ma kaso kamo. Sakandang yelle, is when de wala do nda yi bola ma da ye ne de ala barka bien ne shaban oi cha na ala nga yisa yeda aba no yisa yeda to nyama to kuto jinu ngosu ha duwa daga pi halazanda kaman shabun marjir shamla nabi yan suhla duwa kana wonzo nan bu'o ne ka yiho asabana so wote oi kun wa yiri ya nye yel mangle yelen yama dir ya nye yel mangle kama yuma na tan fotir shabla to ko fotila so o parma yaaya ka bata kana ga ko pedu ka kon yibna lehra la wansi shanga no nda ye pier kaftire te dirbin shanga lo kulan yele ka pil turnirba a bi hagon ta hale sidin yele landi ya nyele min ya terbiyatu yelane ama sokuto shin kwenwo ka sohe aduwa yeso fitina na lapse yasamne ama tin shi songo tin to son taba yel tab yel mangle ndiye yel mangle ka bir bishel din de biani la ka yel ya ka biayeti ne ka kan na ka yisaya na amaraba mbom fa yon bison Zanyam buhame de duone tane yisan yella dine zuma darsilu amen jam po pam na zan la gargan sama atma adabala ngona ngum le kare yuge anguma adabala kare yuge me ko yeyel manche ka so buhana na adabala ndabai kama ne yesama yemma na nyele atutuna kadyen yewula ne yisa kadmu ma be yen ni fo ban kici ne kapala jangbar se bambe kici won zaha bana ya bi ale zandan langu bi ta bin yarse ku nyele kaban kici ne kaban mi du Jerusalem ban ki yisa ne hallelujah hallelujah atutuna kadyen den ne yisa tuna sif karje oy ni sel kul kane ka songo ya na la barka biene fehma dila manya boku nya kana ala barka biene tamje duniya shelin wo zor lakum duniya zor kum ka biela ka be zor le zo ka shaba ami dina biyan jamana ma bi ni kurama shawra ma sha ne pang ma yune
ka ba pam yuma ma han ta ba yo wen chang te titim ka ne te pa no twi ko dala jelso ka so yen wen chang te di wen sha de yen ta ko zwarle to mama mina eyinna yista yeda zo kala en zor kum ya don do sura ya no kulan kana ya na man to har kuma nar ma ta dang da malle an dang da ban be pirme me yang nam da na moran ganda ko yina ka ban malam du'ur shar kama brala ka du'u o yang nam ka bazaji ka on zahano ko di kam wo na ko yijile ka pi me kanye yang nam za yi pi ka ja konko aba twimma zuwar lakum ama tabanga da dashile kan na da tila kan mi munyin la site kan ya so kan yalla ma ama yisanda yelle kada titable lo onyan kum mule bi duniya ne to yago no ye no onyan kum mun ne to yelle ama ngo kabra pa table do polo zo ka po sabo ya te Philippians sabo punia no onda tu do pul ma so ya no ko wam sentan yi ko mi o bande sa that the many of show disarming the powers and the authority of the enemy and making it clear that whosoever is in him you have a new life abi yurse dunia swalakum ama mina ma de plan yela ka yin chang pa le zoto che yirang ku yin yang asba kan na ka so be sa malakul ka ngon yu dama hele ka nta bi ngon ni ko pa ni ne kar charge ko ku tuna pale ma zo mala kill me and be free I won't kill you yourself you even be free so nen lama to bushi ka to banale hallelujah na amal kumtila da bugu na biya yiran gwaya do ata na ba mitima fiyen yalanga tim wata la duro ya kaza ka tim wata duro ya kaza kam mi be yan yel she kam ma da lare jan bor la do ta manar ba ba o bi no me de tim so chan bor la duro ma ba kundi de get ne ta me de tilama nyila yisana karayina so ko yenne ala barka biyar pune dan kan bor na tinya kan ma yate boso bian vola batuma jealous amen bian vola batuma jealous kan yan bu hazo tundin ka tum ka jealous biyar ne ka tuna hafe amen atma bete yinga wuntan ngon to ba po men yele ba karnya sia bo kuyan swar maganda ka bani nyam ka yung pa ko done o kwam blim men telge tuge ma jele so ko vorma bala jele se kan yarba o yisaya nabi an vola butuma jele se atuma nyedne ba karamta bango ranan shinga banin nye shirka wum shirka ba yelma da to ko mamman yan sablo son yela pambene ka tira ba mile ashilne on to shinga ashilne on zabza shinga kan kullere bihmanere yine yishiya no me shintan da sab oy ka nyam ba za ku pama binya mi nguyan zaba ha shintan ke ti yan zaba o mi mene ni no shema shintan ba buarle mi nan nan le ma ta shintan na he lala tum shonda tuma yipke ngarche ka yisa na oyan vola de jealousy amen din biene ka mini akata za hajiya ka tulum shebe to ama yin na banye she ka he paga yana yinya 49 point something biene pati bina tete kana won yira na kulum na tafwe
Hallelujah. Spiana mulele ku chantenya ka te biete dem biete shamngoma yisanda chantenya ya yisanda chantenya kayete na malazonya so kan ka sana na yisangona te katenya yesha san jando ya to ama ya ngulongolangona to kudile kana shana jando ba. Hallelujah. Ya vola ba jela sana shelton malwala aye de blahem bien Allah ci blayen to nini to be ni mane de plo ya nyela she ko kore biere ni ama minia ti yi tu ngone te yi she wa te parla ni par sabla de repa she na bo borna nye she ka jana nyele de zo ka palema agona patis yelamba na wi rola la ban yarsma pune kan je duniya jelanse katille to bongo yuma pa yum piana nai urana kulan to nan mbor no no shel itige la sama pastor chamda zangma sector head kata chamta pu tunda yina akujin hal pa yang atu sora ba yago no dum buatanga dum bieteti hanama tabi ogbati hana wudile ku je kan na wonte je kan wo pama be ban sabla tan bati hana doro yiri she pa na Allah ci pune e ko biera Allah ci tata zurni so blan pira na son yan ngubo na wonte ti shi ba ka ta bang da so nan ma den de pa shamba kele ba bang bang ba telega ba den tu bang shamba ya zalana ba telega je ka to hatta ba ka ba telega ama shisha den bang da sonna ma den ka ta dole wa to na wonta ka man ta ba ba mon to buhari ya yan chama ka umana mazaha o yira pune kana yala ya halalan kane durolan kane bola la da nan waya da kane yin chanlan wa da kane ayi amma dinga da za apostle ban su don dia nan go ba bi conference room da mi yi sai shine hallelujah but no yi sama shi yeda ka da kane yi sama shi ne ban bi no yan biene to me jom sabo yata ne yam mala bi hagu shi zalya ayi malana na labna anta zanga ya cham na tiyam biye shiele ni mana ke yambi to yisa na biye shiele ni ka patat committee mbala ma biyo ma banirwa tanda nyawa yaw shitu na ne de Reverend Moses Yahya te pozo so trapata committee injisona yele ka ba ba dex conference room man ba me yisa hallelujah binye albarka sheda da biri be kyon wabuna ku shin la shi ma taban shi yan wata nan to shin ni mana tunda ba qualify ne ta shin ni mana amma dabsul kanna dan to qualify ka ta mino shin ni mana hallelujah. And in that case they will have the right to the tree of life, everlasting life, amen. Albarka ma nyela pinchel dan kangmalen na wumma tirba domo yele ya their deeds will follow them. Hallelujah. Wumma den yasham butuma na dueleva ama de na butuma ntelega. I don't know whether you bang the yashel maybe their deeds will follow them. It isn't that their works save them. We are not saved by good works, but we are saved unto good works. Do nam pam na man babe ye no so anka tebe zanyela Allah chinma zo mabia kulma mane kande bienda Allah chibi hago kasora sapo loro zo. After all, Jesus died, so let's sin.
yisa twa mo me twa nyam no telga alhaji nama so yut ma alhaji ma yo twa ma wo ma bia. We are saved unto good works. Didn't check ka bia go blambia vie yelenga ka nin courage ka ye na wo shaman boka ta nyawo ban shegan da na ku tuwo nan sambanne da nan la wuntan so sa sambanne ka lan to mi wofurla pai ka mu na no so kam kananya ban shegan da to ne resoi da papiela polone ka pala da majilma ka dule tal pune ka to korete biera pune ka kunye dule ko kuma jirfiyan yalanga chip ka shintanzin wanu pa ozona no koina wone so ngoza ha be ayan dalim pama ka bishir chip abi yurse sine ka to soge to suma their works will go before them. So titi tiere nirbun wopie yela palagarlata sere do makatanan ko jine dirnya ti jine mun mashir zan ba do ngopula te yela ngongo de cross taba ka leh ka bana parba mo bi have ngona yarsha mo da bannan amma so kam yilo yalna ka sa hatu do taba zuhum ma bi yurse ti jadan ka pina kan nawon zan wota amma wannan naka yel dan ma shambu kele ka to wumna won kun de karbo azaya sura pehna hene yine kan le pini yine zaya sabo sura pehna hene yine kan le pia ne pini yine dan kan wannan zan ti dan ma zaya litafi sura pehna hene yine le pite pa piena yina zwa dabiam. Amen. Be asane. Hallelujah. Manenye andawune. Zwa dabiam. Amen. Ne ta chang ka songa ne telga ka gula. Hallelujah. Ka je ka din nasara. Amen. Nemvo shaban sure yasaba azo ne divi. Amen. Kanen vo shaban turami ne kpalmi yole kachi. Hallelujah. Amen. Amen. To minne to dan bande nyango ma dan yete shaban ne yurishi yele pam. Ne vo shaban turana divi. Ka tere tabra kanda pakne hiriya ba. Yete barsha. Na woni yele. Amen. Ne bwana yele te yang ne mo sham. Wo blayan biye da biye shamma da gbambe ye ne don jele ya ku sura pyan balle wanda don jele ya karshen atta ma aye da blayan ta kulan kanu ta nda wumde behma ya no da panso kopam ka rezo cheka mwanda banara dondong mane. So pompon lang kango ko mayo kwara kera wara ba yella nan nan ya mangle kera wara na dagbambe na bule nya wai no wai wannan ya ka pagarga to dinan ya wai. Hallelujah. Ora abin shan ora kan no ta'ala ma kene ka to gumna wannan yalshin na wurma on to asira tire annaba azaya ne fa shaban no yeda on yarba shambo de zoriya dabiam. Hallelujah. De zoriya dabiam umya shabna kanati ye o de da tumna ban ya kaza na ban ya kaza no ya kan wannan ya bu kwen yelle maka man bu borla yelle la bu bor yelle jala yelle baya ban wuya ba social ibanira ba dole wanda na shin saksi shele shable ke ne sango ti kan bankan yan nan ba sham na wuya ne de zoriya dabiam. Fear not, for I am with you.
yima man biago puuni ke te bang na binchele bien biago puuni dan wona na won blan bien sane somle na won be yaro na yinte bor ma sa shele ko kan yan be yisene. He is present all the time. His case is not even 24-hour economy. It's 24-hour protection. Barala no shepuya mali yiko den na do strong ya man nya yusho the song ya sa shele yiti por song sam ha yiti ya lumya ne gubiya no katsalare ikulu ne patte tamya wayala ne tamya yala na wonne yel shambala ma abi yurse ngoso kana dawura daleke na kanin sel biago yembian wona wono wo man dawsa kanle bang ne yembe sham dama dir nye na won tir la text messages ne de banku yisru ngoma ya nyin nyanwu yam pa o te kasata na ko melchi so mir ko en le text message ma kazan phone ma labe ama ko to lab message ma wona de bunkana na tawo dalil kene uy sel biago yembe wo man dawsa kanle bie dede zuwa wontan wona surla so kamza chele kati yalta duma na wono wamta dawsa kanle kati be dede shabti hana sahama na wa'ama kati shabnan plans hale cha plans ma ta ka full stop ma be yurse timi labna wan sana wachele kati be fian yalanga na wona Paul da yele look isama shiel labia tijina wump sana woni dirko so sahana te kana te sang woni vaganda dolo nama kule baba piwe yamba kato ko mpira awon yel shela mbalama de tumnete nang yeda ka bazorle yeda nang da ngon yete kanya utila nasara wazokar nyen nasara wumne ala barka biyana kabulice ka ala barka ma ala biyana wayan vula watuma jealous ka jinna nawone jealous duniya jealous kulam pago yel musur shelbla yan pago wadana yan yala o yan dila watuma amfane nawone yan zan sheltu ni man manye sonda no ko guru na tata pani mane kana wanzo obantu no yan bola so shi zan awu ka banyo to ko tran kan ba so mun biya wasa hadilan ko borno yeta kai tunda ta yela shintanta ka kana ne sabi hallelujah na wonna ta san so kam saha tumato to so ku to ya le a tan ngoma da galsiya ya mana ka ta pika ta do ma bimbe punya amina dagban la nguna wata yu pamle ya na azan chan ka pem ta pika ta kan nga barkan nang de ni ka ta de zo ka bira ko ba ka zan ta wo ba ko ka dir dagban ba dir ba al'are ti ngoma chan ta datta bana ka zan wata ma ko da zahamna ka ba al'are dagban ba dir ba al'are dagban ba dir ba al'are so sa shanga biene tire ni titen sanlan na tatamlan tuni ko tite pina kasto me ya en chang tong ngum do tabana na to te awa nguna ya de tumo moto kilo ngum ya ka to de chiche fifi la to ngum ngo tsimla lan kursa to ama ngum nguna de ko cheko la nyanga de ya kane ya da na yisanyela de zoka mbwana adodo ne tal na yisanyela den sahango bor nan malaga piango ka bata sole ayemi na ka dodo ne tal mangla ne yisa ne yesha wonza ha nu karpune
kaman tatle yisan tatle min mala so shilon dul tatle ni bo yunata be diele ni yela gba sa hata diele bon ta sa haslim ta zu'ratan sahawo ka ma sol na yelna wona ngumiya ni verso kamun na yeda anika kane ala barka bien mazan to mi bara buwar la ala barka ma buwar na yelta duma na wona wa zuma nan buwa ka ta'ala la ala barka ma wa sabma yule woni va ganda ne yelmo na sa'ati ne yisan yetlegra munan da pi nyankum ka yotta dala ci samle ne to shi ta ala zandane yelmo na sa'diyo ne ce ka na wayi ta kana obi ganda ba yul na biyar pune ba diga atarle sana takana sura kulambiana dunia nabu kanam dunia na surgum ayante nawulam ayante nawula pariti duma nala zangla mangza nang yisanuni yisan kuna malam kachana ngayiko kate pariti duma yantu duma na wona tatabga ayuleke ne de tawlana an duniya na bakanna kiminia yela dit pate kamandam paga te tunda ngo shamwo tugum ku kweshe deniya yana ala barka bi ani dan kamurte ka tabe sheyim bashantuha bi hawlana ta ganda na zomta nan buwa kamar ta zardare a shi na biyata ne ta tumyin na wannan buwa na tutum shere yulin ya jilma ta so gumbo yi sama shere ne amen